Jangan gitu. Main aja deh, aku baca main kan. Surat tanah di kok pada mak euy. Panjaan sengkok. Panjang sengkok. Dua. Tapi pesen bapak, surat tanah kita bagi jual kak. Kaki pernah mikirin bapak. Lagi aja cepet. Ricky, apa kita? Nangis ya? Minta syuting ya? Syuting aja ya? Iya. Ya. Iya, minta syuting. Ayo. Tolong dua. Kak. Kok ciporan ini, Tunggu cari kak. Kakak. Dong. Cek Riki dan Riki. Riki. Oh, betul kita tak tahu cong di masalah bersama. Benih dah ya. Banyak dongeng dah. Oke, laki punya. Mungkin juga gampang, kan cara. Dari mana? Itu di. Cok pun kulukan kalian gak kita kok. Mày boleh. Lo. Kaki tahu, sengkok gelingan jalan. Ibuan kak. Kaki tahu, arah sengkok gelingan. Sengkok sakit hati, bapak lebih berarti berarti. Kaki selalu dibanding lagi kan kok. Wanang kok penting, kaki berkus. Kaki tahu le. Engkau gelingan dia, wanang sengkok sakit hati. Bapak laku ngalem kaki. Ben bapak. Dua, telok. Iya, lambang pohon nabi bapak, cita bagi. Iya, lambang pohon bapak Yodi. Tanah jual lebih bapak tai bagi. Mau setiap sap saya tak magil kaki. Rekere. Tanah jual sangkolan dah. Bapak ngebenda mun. Iya. Tung dua. Aduh. Telok. Lihat piring. Baik kemarin. Tung dua. Telok. Tolong. 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 Kita tolong ya. Tung dua telok. Tung dua telok. Mau setia, siapa saya anak kakek, kiri, bapak apa kaki bisa hapus tak mati ya. Tudi, siapa kerokin kalian ke kita kok? Bari mari asap orang, jangan kau tarik asap orang.